ke jen ngi jama bana ngi ka duom tiak medera ande Thok Nath der jamal ngai ke je no bana right ke quantity manyam bana right ke to see, to hear, to say, to walk again content bana writing ban je ju to ka manyam again kono ne am jira me jidit gwasme kan Nuer language school don jan changa nyam no bi channel bi jek gore jeno jin bi channel bi je support bi subscribe ke bi notification bell ba bi je twany ko yo mi chete ke ngin mi chala rech be chamala shube ke je amen yam ban go igwase me shall ke to see angulo da mo ka Thok Nath chale ne na ke o ba nen jalo da mo ko ba nen ban ne titi bana kon gitin bo kon kulo kuje do diena me to see ludne ko ba nen I see ludno de I see and gwecheje kien chenen I see and chenen and shanen gorje no bi bran beje nang no ko dob dan dere ngai keje and shanen I see you see jin nen you see jin nen ko dob dan dong de tia ka je karan jin nen manda dien he sees gwada me bungwan bu rien ger riede me mishalele he sees e raja ke wut so kujemo barode ger bane cholodi jen okay jen shenen no he sees jen shenen jen no jen shenen he sees she sees she raja ke kwi nyal no binang bake jen she nen nyamo shenen dolomo shenen bade kon nang no she sees jen she nen it sees it raja ke misha raja ke misha ngach donge wut donge nyal chaja ngach so banang kangu banang ke jen bone jen she nen it sees guademe we see we malode lure no kon we see kon gwich neya we see gwich neya de lano we see no kon gwich kone de kon le no kon gwich kone we see kon gwich kone chane minang non kon gwich neya kia kon gwich neya meradia me they lure ne ken gwich kene ka Thok Nath ken gwich kene de nang no ken gwich kene do me der na der ka lok ken gwich kene no bana we kam no dien gwasme bu kon nyom to kon nyal bana kulo pin to hear ngulo damo to hear lu node ko baling ke o baling na man lu ne liang miliang ka ko baling mishilar no ne I hear and shelling I hear and shelling kidi larbanode and baling di larno no ban and baling I hear no but te umbo kon ngai gwazame to present to past to future teten but ear gwazame waje ke now and shelling ki and ka Thok Nath are different but bana lari and shelling I hear shelling and shelling mana dien you jin shelling ear malude lude nungu lude ni liang mugur jano biangach gwasame e hear e chana writing mandan e malude lude nungu lude merach ke wut no she lude numberach ke
nyal no mi shao here ba nang di jen she ling a check jen she ling she ear she raje ke kwinya de ko laro nyama she ling ba ban jenan ko ke jen she ling no it here bo it ear me chire ke jen bo she ling but there is something we become get gwas me no ka do dan de tok de ngai ke so la gore ke different atu ni al gwata me bana s ban jelas gwada me bana s ban jelas e rule bana s ban jelas gwas me okay one wo gwada me ni it ears jen de ko larbo jen she ling no we hear kon shineye ling kon shi koneling kon shi koneling no de nang no tang gwasni no they hear ken shi keneling na me be shu ngaje no bana we kamando dien gwase me bana right kengu to say no ko shela dio de kon lar no man lot to say can to walk tigan ke dupti go to say ke o ba lar de nang no ko ba lar to say I say and sha lar you say jin she lar he said jen she lar she said jen she lar it say jen she lar we say jen she lar no de kon ger gwasa meni we say kon she kone lar kon she kone lar no de ne me der we boko dob dan dong de ranan kaje no they say the me they say actually ken she ken lar no meridian government de konaling ko shi na sha chajen bana lo nyal gwat me ka to walk ko jelle no de ko lar to walk ko jelle no de ko no goro ko jelle mi jel mi something that walk ko jelle to walk I walk and jelle you walk jin jelly he walks jen jelle de gorno no she walk jen jelle it walks de kon laro ne na da se ke yer me de kon ko ngwa ko der ko cho loidan jen jelle bi pingwa se me we walk kon jel kon jel kon they walk ken jel ken no they walk ken jel ken go they raje ke ken so the tini ka dera anda ro dangi ke create very important ka Thok Nath ana bana nyogo je kala rodian biya kamal gwasame kanwa language school an wala bana ngich ka Thok English kana Thok Nath dobrieni ke basic phrases te dongde randa ro dangi ke tin bana gwitin tam bana right mi chalele present ke past ke future present ma loda ni en tama past ma loda mishi dot jok mi shi dot jok mi mishi dot jok shwale pass future gwada me emi ngot niam kede kono cholo no emi kene talk bi sho ngaje no wane kama niam ka presenten go a present am talk an tama de cholo di and go de cholo di go e wir talk an tama wir when
mishawe shewen ki wen shewe shewe lo shewe gwa dan tejal we tame when chale when shewe will go no e bewe chale be we no melody and gwa ban right ke qui eat het ke will eat menyam eat lo denungu myth eat myth het shamit will eat be meat will eat be meat wandian come bir came she ben will come be ben ano wo kon communadian didian make lade kide kon chole lade ano chale make mate de kon chole no lede Melodian me will make be let no lade e make ki lade kon chole make chere me lade yom jokolo ben kamet ba lede ki lede de kon chole no mate lede ki chalat de ko lar na mo mate chalat ki lede chana le gorish chana chole chalat make lat na me mate de kon chole chalat lo mi chalat already na me de kon chole no will make balat chana jamen gere nono wana ka bakelian gwaseme bakelian te kon ke si ngujamo si nguluramo malude si no gwiche so shenen de kolaron she gwich so ki shenen I saw him shenen shenen will see be nen see and nen chana men gernyo konchi lele gwiche see nen de kolaron nen ki nen de kon chole nen la misha nen ki nen yo misha we so shenen misha will see benen 7 barodian take kepe e take took che kep ke de kon la wo shenang she kep misha la no she took it shenang take nanga took she kep ke de kolel chana nang ke language de din will take me de koler be kep ko take dup to wan ko kende bana gorba chana nang nan take nange took shenang will take be nang kana be 7 be nang wana gwaseme kabadek dien right mishala right gwar rot she gor will write be gor no bi ngaji no right gwar rot she gor will write be gor ka Thok Nath dong diri nang no speak rightly Melodian me spoke she right will speak ba right no ko future lede ka mungon yam
Banawe can number 10. Number 10 is sent. Why concation? De conjugation. Mutually jack. De collar no. Ki jack. Chana chole jack. She jack. Chana chole jack. Jack. Sen. Sha jack. Will sen. Ba jack. No. Mi jack door guardian. Chole jack. Sen. A jack. Send. Sha jack. Will send. Ba jack. Number 11. Ki well carrying. To con can no. No. Ngech. I know. Ngach ki do control ngach. But do control ngech. Chana gor ngech de. I know it. Ki do control ngech check. Ngech dora ngech. Diran jogono. I know. Ki de chol ko do dan de gu jeno de chol ka je cause one tukdun konten gwar ka ngwa ka je ban je melat gwa se mena ko kon wol te ka ngech mu gwatin enono ngech chana milel new cha ngach and will know ba ngach enono so manya mangu e ngech I know ngach je no ngach chana chole ngach de bada la ngach de la thok ngach de she ngach ba ngach number 12 give de kono chole sheremi de la mitobador give top I give it to her she kame give chana lele kam ki top dora give much chana mi chol chana chol ne mi kamran dor give kam de give che kame will give ba kame dere gorno dikki dere nang no ko dob dan dong dere nang kaja. Number 13 drive gear I will drive Beger, chana chole gear, bane kuli jek gear. I drove, she gear, will drive, gear, Adi nang suan me jak kon ko bang ba chole gear, but ke talk de a gear, no. I drive, she gear, we drive, she can gear, but menyam drive karwade a gear, drove, she gear, will drive, gear, Call it ke present, past, ke future. Number 14, fine. Fine, jigde, mi jigdor, jigde. Ban yakulo jigte. Phone, say jig. Will fine. Ba jig. Dio jay shad nene tema. Fine, emi gori. Kwala chole jigde. Ki gore. Phone, say jig. Will fine. Bajek tekan kadaga mas find it jog bachar mi gor ka dwar but jegde find it wer jaga ki wer gore de kono chol bono gore no fine number 15 amishal ke field ngulo damo field shira mi jaga ka loido jek chan min gor jek bu kon ku lunten fell she jek will fell ba jek bane ku lelia ba jek ka lodge da ko mu ko fell re lwadu she jek ka lodge da name jek ka lodge da no she jek chatok ba jek amongoniam jeg kaloch da ajan lot fel mone final meet ngulo damo meet ane gore jek meet shi nei jek tane gorno na kide kon yoro meet shako jek ko jek will meet ba ko jek no meet a jek mi jeg yaran
meet dodien shakojik will meet bakojik michikora itena mutual ke e present ke past atu gwadme mutual present ani ke past ke future tiken ke lot present lure ni entema past lure ni mi shidwa jok future emingoniam no ka Thok Nath lalar kan no ken yaman gori muraj ke tem ba chol present ke ba muraj tem ba chol present ka Thok English muraj ke mi shidwa jok ke mi chiwa ba chol past mingoniam na kuluten ba chol de ba chol future gorno jin duwe ka kentiti riede ti bikangach atu ko gwada mo go when will go were shawa bawa eat ate will eat met shamith bemith come came will come ber shaben beben eno whipping bishowetin mitike question gorno jin bi dwar bi gorgwa samane chuja poro jino jin be subscribe gwasame kan Nuer language school ko bitin kontin dong dir go dir ngaj buga chwa jegten mitika dorbo mudere larbo ko kwiden listen me gore please no be recommendation ba ja tobi mandan ki listen dan de cover gwada meni ene bana jek kam dodien bi atakamal